Fi'n credu bod na ganlyniad ar fi'n dod o'r gogledd gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. I'r Caseg Wag neu'r adfairch, 4 i 7 mlynedd. A'r hydian di bod yn beirniadu yr adran A ddo a heddi. Odi, a dechrau'r ail diwrnod a anfer o ddosbarth o'r Caseg Wag a adferch yma. Llon llygad o'r anifeiliaid hyn yn dangos, falle bod lot o bobl yn dewis ddim magu ceffylau ebolion. Still yn gallu dangos y gaseg fel Caseg Wag, so o parch i'r adran ag cael wneud ni mewn ffordd. Dim 5 sy ar y brig ar hyn o bryd. Ond dim ond y dewis cynta, oedd hwnna, ond fel i ni'n gweud, fe gewn ni ddewis yn fuan, Sarah Page, Floriad Choisia, y gaseg wen. Beth am siap Caseg Wag? Odi hwnna'n ychwanegu at yr olwg? Mae fe, mae eisiau bach o ddwfnder, mae eisiau bach o fel pwysau arno fe i sefyll ar y brig fan hyn, fel i ni'n gweld fan hyn gyda Floriad Choisia i Sarah Page. O, mae'r het wedi ddiosg, felly maen nhw'n saff o'i lle. A gallu ymlacio chydig bach nawr. Allen nhw'n adlu nawr. Allen. Ac yn ail, 1-8-5, wy'n credu weles i yn pellter a Chris Cobley, tryfwyl Twilight yn ail. 2 gaseg dda, mae rhaid y gweud, fi'n nabod y ddoen, maen nhw wedi ennill digon yn y blynyddau cynt. Ac hi sefyll yn 1-2 yn y sioe hyn. Dyna beth yw'r goron wedyn ni. Beth yw te? Ti'n gweud 2 gaseg dda, pam bod nhw mor dda? Beth sy'n danyn nhw sydd wedi cudio'n deligad i fyd? Yn y byd, yn yr adran, maen nhw'n still anifeiliaid weddol ifanc mewn ffordd. Ni wedi gweld nhw fel cyffyle ifanc yn mas yn ennill, ond fel o'n i sôn yn gynharach, mae'r anifeiliaid yn tyfu ac yn newid trwy'r amser. A wyt ti byth cweit yn gwybod a dwi'n mynd i dyfu i fod yn rhy gryf neu ddim yn dda. Os ydy hwnna'n neud sens i ti. Ond mae'r rhain wedi tyfu naturiol mewn i cadw i patrwn, cadw beth sy'n eisiau mewn adran A. Plyson lygad i, y ddoi yno, mae rhaid gweud, a fydd y ddoi perchynog wedyn ni yn bles iawn i weld rhain yn sefyll fel 1 a 2 yn y dosbarth cryf hyn. A dyna risg, ti'n mynd gwybod siwt maen nhw'n mynd i ddatblygu, wyt ti? Wyt ti ddim, na, popeth yn tyfu, popeth yn newid. And that's Christopher Cobley with Trovell Twilight. Third prize going to exhibit 216. And that's Olivia Thomas with Floriad, Caseg, Floriad. Fourth prize this morning going to exhibit 189. A dyna ni Floriad Choisia, llongyfarchiadau mowr iawn, yn dod i'r brig gyda'r Caseg Wag neu'r adferch ar Merlod Mynydd Cymreig. Sixth prize this morning going to exhibit 222, and that's Marie Williams with an idyllic glitz. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you. The sponsor for the section, SD James Construction, and they were in the ring presenting the rosettes with joy. Well, Jonathan, many congratulations on your win, but you've just told me this horse is actually owned by Freddie, who has had 3 firsts already this morning. No, Freddie's on fire this week. I don't think there's any stopping him. He could come in with anything and be at the top of the line, but all credit to him. I'm only helping him out because he had the mare in the other class. So, yeah, all credit goes to Freddie and the team over there, yeah. What a fantastic week he's having. He's not taking any other colour home other than red at the moment, is he? No, there's no stopping him at all. So. And how much work does go into producing these horses? Yeah, phenomenal amount of work at home, and especially with Freddie doing so many as he does, but to turn them out like this, and you can't do no more than that. So. Well, you were the one here running on the day. Many congratulations, and enjoy the rest of the week. Thank you very much. Thank you. Diolch.